namlang isang kongkam sa antaning ke legend na ngana su khalat tung yung ba shu bin na ize lai tharan le sirla ngana su ya system administrator gi challenge din nan ni na tige ya ye challenge de tren siri thanda dinal ya gelaw ge kusin sin den lo ya kharich kala so shu so lo ya na anzo wiji storage volume group lo de volume group storage and the main storage and main ding ya to set up the shi do main del hasalan te in PE size the physical extent size the mbing ache and LV le to bol chitan logical volume la ne thanda logical volume la to sure ka the kan the khare volume group che the logical volume and the main the current patch and size the shong se the mbing ni ke che and the ne ge de la tricks must na ras must ne ta chip ma push khar sure la na mansu di computer di chitan di shongse di nikya ins inele reboot che sabda khongap che chaw yo la shora wonde ro she chikche and the file system la nam bi format la shora and the gun dak chen window in .exe che and the file extension di che file format kare la bina ntfs the FAT32 tamari ma silwa ta linux in ext ani tanda tinde ext4 light of the an xfs line file system odi bache and then kurange mount ti shilu de khalola na mount che di khecham start da te di khalola na kiran computer di jema khatu su pheju da bene di kan ya khari chebu chebu de changmal yu josh tabba khadu ne yu de josh chimdo kirange chebu chebu mount ma chebene kyon khalola na kiran pheju da samba chebu yore internet computer magic khalola cost capsa internet yang ja gone ta cost cap de ba shut down la shora bodi che sabe chele yang ja gone de kiran chebu chebu changmal khalola che me che yang che bal injim je mount chon do sho won de cha thuri tadi namle samya ne ma ushumo go beton ya khalola tadili ya ne thone ne ki display ma ta thamshu de le logical value display le bal ya kharso na ne thong go anzo chitan hard is your ala na station bodinde khatuine ta hard is ta ne gi imba session phase de ro shore hard is chibi chu do che ta chibi chu ne anzo de gi la che de le kina sina de mp ngapya dunja chuminga de bal ya chibi chik stena ti do che ga ne nam jo khashi na ft che ti che antene ta dine sd ta dine kyan bc khare ne sir ta dina le khare tongbo ne o dili ya ti che and the call le am option na tamkhale di and na nga di device chiro chi la shura and device chiro chi and ko option tung option ma shira tung ten sabe chele ya and dina ne so di dina format ta mesh format la na ta do yam type na do di tam de sumba chira khar tang bulan linux lvm lan tang ti ma ta bene di lvm tung lv sunre tung kha ko shira chi o di tameche and dine di la ga ando face la shebashini chidan ngaranga da thamshu changju ba tis kale chu chezang kale chu ni di so system na phase 1 phase 2 lan sha shegi ti she dum ba sem na khalo le ji thambat le men temba men sha ta phase 2 le ya kha chiri ba la bena ta di rasmus ne hard disk ne koshi jepsa ta ne hard disk ti ko chala stream do ko nang de format mix ye ma chana khadu ne dil khar ko na physical khadu dil ri khasa the physical format of chawre ti chidu sombal ti khar ti cheben khari kheba du na digi ani volume groups le kheba shira du shimdu khinde mu khinde volume group thega so ma injimji physical format so be chele ya so the physical format so le ya anso chitan kharna ti de command shore pv create from pv create che and le la start the ti che and s d a na do b na do ta kharine ti ra anti chitan angthan thangpo ni ba sumba shibar zero de ora tangi dil thas tam garo shin ya sumba de ta dikhan chitan mang che angthan kisi shimba men thangpo thingre shimba yobani ni sumba kharine thens de dan ni tom chitan di lenas na khalo na kharine yon siri ra su ko shimak shura chwa ta di okay pv create che sabe chila ya face sumba tintil sam nam ya du sumba pek tap de shimdo face and match na khawa shira tadi kare face the physical suit sabe chale ya khus pe tab de urla sa khus ye chido kare vg create cheta ine ta dil kan vg create la khu bi pe size la shuda kan physical extension la shori the size ka mb the physical extension thada de so khar lo na
kira data sama MP GB GB bachin GB GB MP thumbu chin packet la shura andu shopum do shi ta la kira ke Samsung in the company oyore chik kento ke ba do ta dilo do khalo ye tongko wiji create wiji ki ang ming je thangbo de tan ming de ni hasala na is and this the claim ball na this che and SDB ta khane DB DC khane sirwa o digiche and the angla shura tite pe chele ya kyange khare size jo labena ani PE gi ti khature 5M M the china tamma jina titi tube chele ya kyang face ti sar ni kyang yang tak che chine ti ta tak che chene kyang de kharche la na inde chair patient PBS la da PBS la na PB display la na that PBS ti ta chitang ala Erasmus Joklam do shri ne PB display ti this Erasmus ne this pen gyungul the pen mount thoya sho pool inde shore that if khala ti kang ki invitation the invitation khaso do which as yore khare which display condition TV and digitally down on the face but face shiba ni face shiba dik da LV ra LV le to yang khare le so LV create che yang ko option dama de L na khalo size khajo ko do lo do ko so MP ni chala do MP ni che and na ming de ro che lo ming khare tibet and dinang khang disk di ming khare disk di kang ki khare ne pesishna da kang de ya do wichi di swe cha be che le da wo le ya chitang cross chik ming dos di ri ang del ming dos name na sha sha na me ko ba la di cha be che le ya da yang khabos khar la na khunju gi di che le ya ni imping ngap che kan jo ko yus imping ngap che kan le da di face mari cha me ni face ni cha cha ta so ya sam sa da ni ko ge LV extend la show yus da dam to la na such the chip down LV extend in digital command kha sure precision extension patient size and the machine some ani de kan anjo khature MP sumde tombaina MP ngapte sherwa ani di MP ngapte tom ni shimba khela do shimba khilam do an khang device kharne ti che ti ming di kharne ti tirwa in digital ya khalo do file system de khare XFS khalo MKFS dot XFS di khare lona file che and link khare ne wo di kana di che bada ko XFS che ta di chile ya ta thama de kana mount la sho ta di khechishun cheshur ta dina na do UUID la shi right bad khechum shirar ta UUID di kundes chetan khechina LSPLK ni output UUID dine kang ki device khani device ti che di ming de ra kyo de ngu call yo di la na ta de chik chibena pa now sa da kang ge file kan thola do nyang ga in jim jin ni chibena khane HCF step na ya yo ta ya shura yo ta je ko so to so thama de ta thang de ne du she sha shin na ni ga ma group structure o du che an ju gi le to de ne depth sa ta ngu di du she theory de ram step practical do na ni thang go ni server le ya lock che ni server de such a call yo le na 192.168.6.6 teacher password che okay tang ye la wa chi max de ju tam she ta do to ni ta de na ya LSPLK ni GP okay ta de ya GP chig no so partition so sa ta de ni ti map switch to the chen FTs che tam chik sure lo ni ta de ke ro cha na da che chang ma so na de STP and then delete che okay one has been delete plus one okay right LSPLK okay chang ma cha so ti LSPLK STP di GP ko to thoma de chu do chu yu che ta de ngan ti ne ko shi ja ura ko shi de kare FTs che na disk khare phe chutan khare phe chutan di go ta ine chita wo du sta phe chutan ning ma kha jena chho di mem chi zeng ne ko le chho chi ban de le sire chi ban sam wo du phe chu phe chura wo di le dis che intene STB che dene nga service swings and this partition the primary the extended khare chi ne ti ne kinal so no chandu ne extended chi ne and thangbo ko che ni but last ka jure 1 GB che okay partition
distribution internet type the khature type the nganzo list samachiro chi so type the kharo koran so nila sa linux lvm la series the kharo code the 88 do chi so code the t code chi sabe chi print le tumba tero chi la to stb1 ti bache inting nganzo linux lvm ti so ti gena save chora nya search to wlen nya search sabe gitar ta ta ba chunde chunde kan sa gon lspl ke stb1 ti so wo do share internet nganzo face number chip ta new de kare bb create ra bb create kare stb1 is one share one detected ke ba man so de la wai chitan kina thung mara nga ka chin tinya tu chitan sarwa wo di ti che e pbs chine kan ke thungure stb nganzo ste tenchi be ta to ti kan ti ni ma ning ba ya ma ta ti nganzo ti le ya de chala na tiga sochu jaira sochu khari jaira lavena yes nganzo gi tina khato stb1 okay tiche anzo pbs chine ta tu che ta tin ni wed ranzo pbs tu che na ni wed ranzo khari chawre tolana which create volume group create chawra volume group create che tangsu de khon ming chu che ming di chona exam shirun che na hasil che anzo tab che stb1 che tini khon size khature 5 mb ra pe size to stream bale ya kare vgs te okay gp chik de do che no khyam do tang su di tini yaw sha to de am gp chu kan do ta ba ta di yaw thon che vgs vg display che and this less che na kare mouse yo de anzo ming hasa te che ni pe size de ngap te ko yo la shura di ta ba che chol len ta ba jap sa so o di te che ta ding anzo ni de chu do de ni de chen na ti ko yak sure the stb1 okay which display chip ta digitally ya lv create do lv create and current size de khazu ko dolna thoma de mb ni jereshas and digitally ya khan ming de kharate la na tibate do and device the ming kharela na do chitan device ming mari de kharo ko la na so tan chi khasal na sha jo shura which e ming sha dikhan so yes not le mari al de kachan ni tin ne che sa ra lvs cheveni ko puthera document de direct hasa thing do ta jogu ma thum chemu ne ko de kan kare lv display ro di kare less lv display le dum bati swap do detect de do main detect che and vg la sa che di shong se di mbing ya di swa ta sa chi okay ta dinan mo subject get kare la this the change this along to la sa la vg min che okay ta du sang do la cha ta ine kwang chona la mbing up ko yo la do reboot che de ba ta reboot le to ang kha chona lv extend che delia this space che ani mbing ni de ka mb sum de stom ju and tom sa be che le ang ju this sa che de khoin ba na and chen ta la sa na sa television group mem che ta ti ang ko trap branch also check the bet things edition okay this one tadi tab class at bet do this ko ni tang wang tab class at bet di tak da de mi tang chi tak je shin do symbol de sta chon lv display okay lv display che di kare less che and being updated che main class at bet okay dude lv ko to session ti ran ta de wan chi so should de social extend dinaya to check okay to stay so ta di chile ya chodi length ni style na na so dige khang ki file format ko la do mkfs.xfs chera di unko tab che now che and tab di masa che tibet ba masa tibet okay tadi asa tibet okay different suru lana device name di asa tibet dusro da did tadi ang sutak ta imi dik des tagi imbal lana tili yang this command log kan blkit tadi nam taman mo word din ni kan tong dik collect kawe ma khasan dik tine ha pute
Tibet che UUID 먼저 UUID 거 다 UUID 도 call 거래라는 때 wall 코드 좀 말해 지단 디네 커도 쉬셔네 디네 쉬마 샵체 나라스 디지 그러나 클로 오토매틱 chen tapte tempo ngam temchang chenna out che UUID che anti okay that will mapper browser mapper has a Tibet account okay teacher FC F step nya tang shi ba jo ma ta ne tele achik to tang ma ba t value dan ko do ti so chi issue ti ko ara chana to cheba in ti chila ngam ti ti chi ta tin ngam chu khari jo tang wala na FC F step na lo jo tang ko la bena search dile konzo kanda chibujigan so the value to tibache dijila anzo kharcha ora labena kwang ki mount dikwa chora lana de MNT Tibet kan ya chora do mounted on Tibet shidan anzo MNT Tibet ka chora file format kare labena XFS race and kwang shi bar dan kare lana duk chimbo solution ya wote kanda chibujigan petan di file che mount ches kar do til do and digitally and the file format and then the value defaults che 0 this one tang zo thamba suna ya Tibet lan folder swim ya ting zo kangi tir chizan kangi de mayo chi do zo khare ni ho save che kharchorna mkdir such a call so to mnt till Tibet so do this will already exist to okay all yamane and ya to remove che dictionary ba mnt Tibet this one then make okay this one so that the summer search service totally dilemma the this mount -a value is che mathe bena can dig chicken to when can dig no coin okay this one to the mata to dig to the nakara mkdir karso dolana mnt Tibet so do the service la and culture mount -a kachana to check to evaluate to check this one that's some savage and reboot it's yeah the reboot china the top then you don't talk the lsblk to one of the lower and the like this so use in being up the go use and lm go use type and mnt Tibet command choice and the some do that value the reboot che savage le rangcha de dan rangcha de dem de stein na ba rangcha de reboot che Rangcha de okay dinalia tikinde sakulana ko server reboot sabina so khatu locking chele legre server reboot chayuna so discovery dikebas ke mara okay che kone shukshap ukran discovery so tak on discovery ke man nanda mare oops I'm sure Should you unrelated several good cheese stand not walking China. Okay, let's do that. Okay, can terms LSPLK. Remember Mount the Tibet led Gorda. Mount Tibet. Okay, to steer those channel to recently shoot on the Shin, Namalang Sango, Namalang Sango, Kisinamala, and to generation. Let's say, Namalang some student